Nadam se da ste se uvodno svijestili. Zašto vam to govorim? Zato što ćete večeras imati prigodu konzumirati puno dobre hrane i odličnih vina. Večeras ćemo predstaviti projekt Hrvatskog festivala hrane i vina i zaklade Mladi kuhar. Mi jesmo prvi Hrvatski festival hrane i vina. Okupljamo sve one koji su profesionalno bave s hranom i vinima, kako velike, tako i male proizvođače. Okupljamo ugostitelje, hotelijere i sve vas koji se nalazite i u i oko enogastro scene. Dakle, mi večeras imamo tu i izdavače časopisa i blogere. Dakle, svih vas ljubazno pozdravljam i veselim se što ste se odazvali. Zovem se Ćuršić Igor, po zanimanju sam majstor kuhar. Radio sam 9 godina kod gospodina Drage Vukušića u restoranu Hrvatski kulturni klub, gdje sam kao mladi naučnik došao i tamo sam stekao velika iskustva. Trenutačno radim u catering Zvona, gdje sam bio voditelj na 3 mala restorana. Trenutačno sam šef u Erste banci. Zakladu Mladi kuhar podržavam iz tog razloga zato što će zaklada donijeti mnogim mladim nadolazećim generacijama dobrobit koju mi prijašnje generacije nismo imali. I gušću vjetru na međimurski sa relišom od ananasa, šipkom i na prepečenicu. Želim vam dobar tek. List od soka, mrkve, mandarine i naranđe. Mandarine i naranđa su dali jednu svježinu koja će se dobro sljubiti s ribom. Sa strane je retucirani umak od maslinovog ulja, limuna i aceto balzamik koji je crna sol koja je najbolja sol na svijetu za ribu. Evo, to je to ukratko. Dobro večer, Marin Rendić, restoran Pepe Nero, Novigrad, šef i vlasnik. Za mene je kuhanje strast i tek onda ljubav. Prvo je strast i večeras mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje i samim svojim radom donirati udruzi Mladi kuhar i to je stvarno velika čast. Ja sam Zlatko Marinović Noštramo, vlasnik i šef. Došao sam ovdje da bi pomogli mladima, da bi dao svoj doprinos u razvoju kao što sam dao i u Hrvatskoj akademiji. Već je sve rečeno o filozofiji kuharskoj. Znači, zadatak nas kuhara je da ponovno oživimo namirnicu i bar na trenutak je prezentiramo gostu i s time obradujemo ili vratimo život toj namirnici, vratimo je u jednu novu priču na jedan drugi način i sve nas pomalo usrećimo. Ja? Na tome nema puno tu filozofije, jednostavno je to. Ja? Ja sam Ivica Štruml, šef kuhinje Palace hotela. Ovom prilikom želim pozdraviti inicijativu i akciju i zakladu Mladi kuhar, jer smatram da je naše zanimanje vrlo kreativno i pomalo zapostavljeno i svaki napor koji itko čini da se potakne školovanje, ali i nadgradnja školovanja mladog kuhara i praksa, smatram dobrodošlo. Večeras ću predstaviti nekoliko popularnih jela hotela Palace, to su naši štrukli i naša Petit Palace tortica.
svima skupa želio bih jedan lijepi pozdrav dati. Eto, ja sam Tomica Špiček, jedno malo mjesto Jablanović se zove, tam se Božin, u Zaprešiću radim. Orte cure, vi ste mi se zgubili, a rekao sam da me morate dopratiti. Ovo su lijepe cure, rekao budem ja ljepši. Emilija. One su me spasile u kuhinji dok smo kuhali. Znači, moje jelo se sastoji od kremenadla odojka, od jedne lijepe kremice kiselog zelja koje je sezona, znači malo kidla unutra, i jedan faširanac od ječmene kaše koji je pohan, eto. Jednostavno, niš komplicirano, da nadam se da vam bude prijatno. Ja sam Tomislav Špiček, radim u Zaprešiću u svojem restoranu. Večeras kuham već 18 godina u ovom poslu i večeras smo ovdje zato da bi dali neke savjete, možda malo potaknuli struku, dakle mladih kuhara. Daćemo par savjeta koje ja mislim za mlade kuhare. Danas je moj meni koji radim, znači iz regije u kojoj ja živim i boravim, znači Zagorje, Prigorje, dakle čisto jednostavna hrana, ali ipak na malo drugačiji način napravljena i prezentirana. Prije svega da se zahvalimo hotelu Palas, šefu kuhinje, direktoru Ivanu, voditelju Danielu, koji su bili naši domaćini, s prijateljima, kuharima, gospodinu šefu Zlatku Marinovića koji je došao iz Splita sa svojom obitelji, koji se vraća, Marinu Rendića iz Novigrada, svima vama još jednom velika hvala. Ja sam uživala i svi naši gosti su uživali i mi idemo dalje. Pozvat ćemo i sve vinare, naravno, zahvalit ćemo podrumima Kutjevo, Plenković, Ilučki podrumima Diraca i Mladina. Naravno da svi izađu van. Evo, ovo je jedna zajednička fotka, znači bez naših vinara ova večera ne bi uspjela.
Nadam se da ste uživali u njihovim prekrasnim vinima. To je sve bilo super, vrhunska vina. Mi krećemo dalje, sljedeća destinacija nam je Kutjevo. Iza toga Hvar, a od ove druge destinacije vam nećemo otkriti. Sve informacije ćete dobiti na našoj web stranici i ja vas molim, evo, podržite festival.